društvene karakteristike našeg okruženja, kao i promjene navika savremenog turiste, pribjegavanje sve češćim, a kraćim odmorima i putovanjima, najvažniji su faktor koji ide u prilog svim onim licima koji žele da se bave seoskim turizmom. Seoski turizam, ruralni turizam, turizam na seoskom turističkom domaćinstvu zauzeli su važno i značajno mjesto u turističkom sektoru, jer pre svega doprinosi se poboljšanju, unapređenju ekonomske situacije i stanja seoskih domaćinstava. Također doprinosi se očuvanju, promovisanju duhovnih, materijalnih vrednosti, očuvanju životne sredine, kod nas u našem konkretnom slučaju i afirmaciji Srema, Sremske Mitrovice kao značajne turističke destinacije. Također otvaraju se nova radna mjesta, mogućnosti za samozapošljavanje, zapošljavanje i to su sve naravno i dodatni izvori, novi izvori prihoda. Stoga i napori lokalne samouprave treba da budu usmjereni ka unapređenju ove atraktivne oblasti privređivanja i Agencija za ruralni razvoj je i prethodnih godina u saradnji sa ostalim lokalnim resornim institucijama radila na unapređenju seoskog turizma. Najpre smo organizovali edukacije različitog karaktera, edukacije o registraciji ovih subjekata, o kategorizaciji objekata u kojima oni obavljaju svoju delatnost, o izvorima finansiranja, postavljali smo turističku signalizaciju, izrađivali web stranice, organizovali studijska putovanja, izradili smo i rečnik na engleskom jeziku koji je namenjen upravo subjektima koji se bave seoskim turizmom. Pa evo i ove godine sad smo se odlučili da ih ponovo okupimo, da im predstavimo neke nove izvore finansiranja koji se očekuju u narednom periodu, isto tako i da čujemo od njih koji su to problemi s kojima se oni sada suočavaju nakon izmena zakona o ugostiteljstvu, posebno u delu izmena obračuna poreza i boravišnih taksi, da im ukažemo na neke nove mogućnosti poslovanja, pre svega mogućnost direktne naplate svojih usluga bez posrednika kao što je do sad bila praksa i uopšte da im pružimo pomoć i podršku u ispunjavanju zahteva koje pred njih stavlja tržište.